ewe vizuri juu ya kupayuka payuka. Na muda huu atakupitisha hapa Roho wa Bwana, utaona we mwenyewe. Kuomba kwa kupayuka payuka ni kuomba kwa kurudia rudia maneno. Kwa anaposema msiombe kwa kupayuka payuka ni sawa na angesema msiombe kwa kurudia rudia maneno. Ndio maana kwa Kiingereza anasema don't recite the same prayer over and over as the heathen do, who think prayers are answered by repeating them again and again. Wanafikiri maombi yao yatapokelewa kwa kuyaomba kwa kuyarudia rudia tena na tena, tena na tena. Wanafikiri. Kwa kumbe kuomba kwa kupayuka payuka ni kuomba kwa kurudia rudia maneno katika fikra ya kufikiri utasikiwa ukifanya hivyo. Narudia tena hii sentence. Kuomba kwa kupayuka payuka ni kuomba kwa kurudia rudia maneno ukifikiri utasikiwa kwa kufanya hivyo. Narudia tena mara ya 3. Kuomba kwa kupayuka payuka ni kuomba kwa kurudia rudia maneno yale yale ukifikiri utasikiwa kwa kufanya hivyo. Kwa kuomba kwa kupayuka payuka kunaambatana na fikra na mtazamo wa muombaji. Fikra ya kufikiri nikiomba staili ya kurudia rudia natazamiwa kujibiwa, tofauti na nikiomba mara moja bila kurudia rudia. Kwa nini nakuwekea hichi kitu mapema? Kwa sababu si kila kuomba kwa kurudia maombi ni kupayuka payuka. Si kila kuomba kwa kurudia rudia maombi ni kupayuka payuka. Kwa mfano, watu wanaweza wakasema tufanye mafungo ya siku 40. Acha nikupe mfano mzuri. Kwaresima. Tunafunga Kwaresima siku 40 kwa ajili ya toba. Tunasali kitu kile kile cha toba siku 40 za kumrudia Bwana. Tuna siku ya kwanza, siku ya pili, ina maana tunasali same prayer again and again kwa siku 40. Tunasali sala moja tunairudia rudia siku 40. Je, na kwenye ni kupayuka payuka? No. Sio. Kwa nini? Kwa sababu hatusali katika fikra ya kwamba ikiwa 40 ndio tutasikiwa. Hapana. Kwa hiyo unaweza ukasali ombi moja kwa kulirudia siku nyingi na isiwe kupayuka payuka, kwa sababu umesali katika fikra kinyume cha kupayuka payuka. Umesali katika fikra nyingine. Kwa ili iwe kupayuka payuka ni